ngapain sih lagi? Aduh. Itu bocah kemana ya? Balik! Aduh. Buset si Ambel, gua panggilin dia baik kagak nyaut. Kenapa sih lu, Beng? Gua sakit gigi. Beliin koyo, nih. Cepetan. Di sini mana duitnya? Cepetan ya. Gua jadinya. Cepetan belinya. Iya, Beng. Gua baru jalan. Aduh, sampai lama amat sini beli ya. Aduh. Beng, yoyo nih. Astagfirullahaladzim. Mau beli kaya malah yoyo dibeli. Lu kebanyakan main PUBG sih jadi bego lu. Saya gua punya ada. Goblok lu. Aduh, si Hambel bener goblok. Kaya malah yoyo dibeli. Kebanyakan main game PUBG sih, kebanyakan bego. Aduh, beli gimana nih gua ya? Aduh. Jadi beli sendiri nih sakit gigi ke warung. Aduh, sampai goblok. Beli koyo malah yoyo dibeli. Aduh. Beli. Apa, Beng? Ayo. Ada. Ini nih koyo mah bukan yoyo yang dibeli. Emang udah goblok ini bocah. Punya ponakan goblok itu Cambeli. Aduh, banyak main PUBG jadi gila. Aduh. Ayam seger, ayam potong. Seger, ayam potong, Bu. Ayam seger nih. Bu, ayam seger, Bu. Ayam seger nih. Buset, itu tukang ayam berisik amat ya. Gua lagi sakit gigi ya. Ayam potong, ayam seger. Buset, berisik banget bocah. Woi, lu nggak punya otak ya? Berisik banget lo. Lah gua jualannya ayam, Beng, bukan jualan otak. Maksud gua, lu nggak punya otak. Gua lagi sakit gigi nih. Berisik banget lo. Udah pergi sana lo. Gigi dipiara lo. Tuyul dipiara mah ngasilin duit. Brengsek banget lo. Pergi lo.